kapeni dekikam haus nem balak ngatarai hapok social media baru vilayoi bau chief minister deputy chief minister baru arngot kialek hayodo hakapor kabakher haus lap bat kilek banjmo e kajing janjar jong upat ba kilek ro bandrum di sya ban bam jado ha kawai kaduka tejayu upat ba hakine ki kimbiat sngi kaju ka grup ka bahala separo ki kendong ken surat ka ong dei na ka daw jongi pa ki MLA ki minister baro ki layat tinglut syajaka ba kim julai ru ki lay dukan jado ba kim jutip hangno ki don ru ki lay pam jado ba ki ting yang i phot phot hana pinge ya kata nga ong baro kita kinia bangja jongki kilong kinia kamkai sudah. Haga kat lai terik jong ubenai agos arpo arhusan. Chief minister ulai panbu mau nongrim. Ulai panbu mau nongrim hapo yaudu. Lalaki bon kum kita akibat perta. Kari bekerja penriu jongi kenom kiu kenom roy namar balai. Kiyo i tangi ya kebabakla ya kebadai kim kuat ban senap. Haga kalai tarik jong u benai agos. Chief minister ulalai panbu mau nong rim ya kawai ke projek hapo iodo. Bak kata ke projek kadai kebala IPSA da ke NEC rengkat bat ka sorkar jela. Kebala poi saka kalai kelur kendai polak. Banlayu. Kawai kalong ban realign ya ki pai ki bayat kulmar hapo yodo. Kabaar ban penbahai ki samyo, airong, airuk. Kabalai ban light. Kabasau ban penbahai ki tuki surak ya kijat bangin lek hit lek tada hapo yo. Kane ka jing tray kalayat syat menta. Hapo ka jing pay jong ka urban affairs department. Anda kane ka jing tray ka gat. Mano ban sup, mano ban yo jing mentoy. Hato omday mangikipat ba? Hato omday gitu gibarung hayo balik di lane balik cit. Hato omday baro kipat ba kibalik penengkam ya kayo do. Kamlong mo kajing snow sorong banong kane kadai kayo do kebamangi ni nado hantai ngikwa bakan kiu irat. Kata kecing lay pam jado jong ki minister bat ki chief minister bat kumta ter kasyong hakiken kat bakimon ki kampen roy kiwan ki jingkela kiwan hakabai dei bat kinong hikai daki post tem menta omdan ba pushe omdan ba perkat na umta kalawai jong kinong hikai kamtam kinong hikai SSA RMSA bak itu ginong hikai badai yang namta ka hindi bat ka mathematics grant. Kadai ka sorkar kepala sim ya ka rai bat kepala nodro banong. Ni penmang tikna ka pisa yupi kakum kata ka structured pay framework. Mensua ginong hikai haba kitray. Na way usnem sa way usnem kim tip katno katulok jongki kan kiu. Henry hapo kanai ka sistem ka batamay menta mam usnem latip ka increment lanai ka tulog jonga kan sakiu kata maka tulog bro kan sawan man lau benai bat ya kata ka slip baki yo tulog ki bankin sa burom ya ka lada ki kwa kalon kila ban simlon ban snayin sinasem bat kumta terten polai hajar ngut kinong hikai lada kidon kon sangut haying multiply mapi arpulai dausan mo daki laknut kibriu kiyo kajing mentoy lemba kanay karukom perkat samay bang siu tulok ya kinong hikan hanray ka grup ka ba keren percaya ka sorkar kan ong kasyupan be nga ong WhatsApp ya ki kli ya kinong hikai ki bayo ya katu ka benefit
Kili na kibayo ay kajing mentoy kinsa batay hok ipi. Ya kani ka no pais ni nga ong habang asngap ya kajing batay jong iba Charles Marngar UMLA ujong pi. Karoy kapar kalawan hapo kanay ka constituency. Larang aday unong sunong hanni dang step nganle ban tebot ban Krisyan ya ka party ka ba UMLA udon. Ka party ka ba wanra ya ki kampen roy siya po kanay ka dong bat kapan. Te hanni menta ngidon u candidate na kanay ka party ban penjanay ya ka kontrekam. Apo kajala ka jongi ngidon u chief minister, deputy chief ministers, ngidon ka cabinet hapo Delhi ngidon kam UMP nakaju ke parti ban buddin ya kikam ki basa hapo Delhi bat u candidate jongi ngakwa aban khot compare kandiat mo ngakwa aban khot kerteng ya u candidate jongi u Dr. Rokier Lengdo Nonglat Dr. Rokier Lengdo Nonglat uda udah u candidate ubah ke parti jongi ke peniang ke parti ke balaban wanra ya ke jingkela ke parti ke babu ya ke thong bat haga longren yang jong une u Dr. Rokier Lengdo Nonglai barok ke bangi kan sanan jana isu kublai sibun yang barok ki perlok ki belawan nasional ba Hamlet Doling ba Himalaya Champion ba ketim ke jongpi parlok MLA ba Charles Marngan IMDC Kongrona bat barok ki Kemren Kilendan ki belawan ban pensingan yang ada ke meeting larang ayolat ngan sawan biang lese sasisin part ban ya sami kini kisembok perkan baka babaharu kadon kam day tang nabas miu sudah lada pidon kam kanono kajingdon kam haka imlang salang kadai ke politics ke bawan ra depan keno ba kat ki bayalam ni ke sorkar kidai kita ki nong bamsap kat ki bayalam sorkar kidai ki bongle kata kalong ke babakla Suama kan syong ka sorkar kalala mo banle ban penhun yo pai ba ya baro ki jindon kam jongki nga ong em ka sorkar kampat la ban penhun yo baro dan rela da pikli nga ka sorkar kalale na em ki ba penmento yo pai ba sibun ba kita ki kam ladat le mentangi don kam ka jinges nok tilang ka jongpi katarik lano ban tepot banjit biang ni UMP NSAI sengi ki pai ba bat hakasngi ke belabu ngakwa ba pi baro pile ban shon ya kasyap hakadur jom takwa tulai si ajar ni